لهمبري نمرود و فيراوينا بهزار سالان بست سالان جوا گلين روحاي گلين روحاي گلين كردستاني سري نتوان ايرو گلين مجي گلين روحاي جي گلين ترك گلين تركمن و عرب و كرد و همين گلين دن لكردستاني روحاي سري نتوان جبوي الظلمي جبوي نيارتيه جبوي دشمناتيه اف مشامه واقعا و مشامه جي لهمبري الظلم و زورداريه سري نتوانديه لهمبري الظلم و زورداريه سربلنديه سرفرازيه و تقص بگیج آرمانجا خواه و تقص بگیج آرمانجا خواه جواد دیرو که دا لهمبری حضرت ابراهیم و ظلم و زورداری هبو ایرو نرخین حضرت ابراهیم کد پارێزە ڕێزدار و جەڵانژی لەسەری تەجیدەکی گران هەیە ئەم وەکەن گەلێن کورد دۆست و حەزکریەن گەلێن کورد پارێزبانên gelên Kurd me meşekî dîrokî da dest pêkirin. Bexwaziya me azadî û aşîtiye. Bexwaziya me wekeviya gelan e. Em dibêjin heger li Urfayê, li Rihayê azadî wekevî û biratî wê li vî welatî were gel cem hebûdû îro jî sekna me sekna azadiye ye, sekna me sekna wekeviye ye. Heta em ê bi ser bikevin, em ê vê meşa xwe berdewam bikirin.